Kekunhun jogi kontraktor kejela kebadan hapok kelama juga Public Health Engineering Contractors and Suppliers Association PHECASA hakish poteri unaitung araja arpusau kila lej penyekendu yo Marquis and Marak Menteri Beripet yang ketenat PHE ban pensngowi kijing dawa jongka kenhun halor ke skim jongka New Shillong Water Supply Scheme Phase 2 kebaya day bat ke skim ban sam umbam umdi syaki shnong bat kitliu yeng lengba ketika skim. Habakran sigilat patai kubor ubat Robertson Lamari Presiden kekenhun ulaong. Baka phase 2 kebalamang Ciajar nripu ar kelur ke sorkar kadiban ai segi kontraktor kiban nak jela namar baya ke skim jangka phase 1 kabakot sanspa laipu pra kelur sau lak kendai sepakat ar poinsan kendai layok dagi company kiban bar nakadaw ke jing pamla ki kontraktor ke jela. Habayakran berubah Gilbert lalu unong ai kitien kekenhun ulaong. Baka di kesin kebeningkong baka phase 1 ban penon kam haka jela kabakinu kiba syem yaka ki diban syem ke jinggit klik hi lada don kanu ke jing bakla day namar kani bagi kontraktor nak jela kimpat don ki bala ban syem ya ke skim jong ke phase 1. Kalau mau start man kalian dulu belum bersiap hak ba kiloka pun terus berok ke video kamu. Aku bakal mentah buat ni kam nak syuar baik perlu semua. Tinggi orang ni berpat semua macam bayar kan ni ke dusulang ke phase 2 wah kam berok ke ban ai yaki local contractors. Bukan simtia lo ni bahwa kalau kini kita register kontraktor jong PEC department ni kini bertalang dengan dia kamu. Kisam ki company si bana baru tang mengi ki kontrol ki bana po jela la jong inum lai ki bun ikam ki ba ki peran kam ki makin si ba minang in po jela jong in padang. Tendai habide bukan ki bantahi imla lat ni ki company. Tendai ki mengikan ba ki beri pok sarkar ke peniat ki different department. Kalau mau ba ki kam ki ba ni ki local control ni lah dikin subhaban ai sengi ki man ni register ba ki department oper dikin ai lak langi kontraktor man ni bun kita suan kontrol di bala menteri ki kam. Tendai ku mangi ke principal ki jongi kalau ba ya kita mengbengila di ban ai sengi ban pihak langi kam dari ke bengimla ngi du pi gimpwa dari kum kene menta kemasan sepak klotam dari ke ba ngi ngidum la nilai kan syai bat kibor ba lor jok PhD department la persyai ngi pergilah hun ki persyai joki mar bahaya kan ya kam ni la pat ki firm banabar bikin le nomor tong ba kadai ke sin ke bandingkong tam po ke jela jongi kadum long kum ka mau plan hi kani de ka first time ko state jongi bagi engineer skin experience kan kam dekat nutam ni kalau nging ngi kontraktor la ngi mio ban supervisor lo biak kerana aku jingeh tinggi lu habis dia bergerak bertangi sohun tenda ya kan dia kesia jarpul pertama nilai kan iki bergerak ke phase 2 kita alat part control jungi nama day involve ki pipelines ki reservoir ki tank ini kita ibon ba iki ni part kini step by step kita alat part control jungi kerang bikin longka lat ai kamai jam ki jungi oh habis dia bini lo sampai dia ki presentation dari minister program MN Marak dia benar kalian jungi irung instrument ba ila simkia bari la pular hidup bah oh ya kan di phase 1 dia kuma pilai tip hi kadai gi syap ngi mula ngi dari kesin beningkong du apa kejela jungi pinokam mana kalau sukses lu kadai ka buram lu iki engineers jungi ibana kejela jungi mat nomor ba company ni firm upana baru hapsim ka jikit clear ada jah i ni ke phase 1 te tadau kalau jingi ngi ban ibana po kejela jungi mangi mula ti hendrai pade nak dia ju ulah simphia ba ya kan di phase 2 pat munle mangi ong bat nilai presentation ban istrat abi dei berkata nama kalau kelak ai kamai jampan iki kontraktor sebrok phase department ni Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya